hi kedai kawai hi ka la shulong tangan for example lada dan ka Megal House lada pipej hapo Delhi lada pipej hapo Kolkata lada pipej hapo Mumbai lada pipej hapo Guwahati lada ki dan ki Megal House ka banding kongru ha ka Megal House ki officer ki dan ki badai ki long representative na po government tidak dan kacing kena kawai ke banding kong maki la long a part of government tika ba arpat ke jagasa kantam ke kumbonga meneru ket badang mi ket badang wan ket badang mi kisi jungi ru kila sedang bun sini te haba ya kendu lada kiwan benwat kam sini teng kumbonga kidan ba syak thok mo kita lah syak saya kita lah poi hne po ka dan ka majestic ka center point di babun kin poi ha ka tu ka tem dala syak thok kibun bikisa antu kim dan lat kin lei chai te lada ka dan ka Megal House kila ban lei tha ka Megal House bansa lada de sisnger ngini sitayo nri habakut lat ki babun ki khasi jangi ki share call ki pentip saying tinaying ki wat information ba kadan ke KSU hang nepo Bangalore ti ki wat number kila ban yawat na ki unit lan ki circle KSU na po Shillong nelane da central body te kisa yo number ti sa calling andala calling ni jibun ki ka problem ini yo kuntu teng ingin hap adjust shenesate tama kai pat ka ba yangi khamtam ladangi sa yingwai sheneru lada piwanra malakaporu kitraing ru kilomta kimsha dikata kedi ka ba tengok ngalada don kami Megal House khamtam kibawan pa sumaru khamtam ki kinyarap yeki hajaka ban lada pa sumar teng kesimpor si benai ar benai lane lai benai hadu ru benai ru tama kin sa hapo hotel bet malakapor kinyo san kalong ke benjar lada kadan ke Megal House lamba ke Megal House galong kelala benyarap iki kan safe iki nakalyang ka unit jopi ya Bangalore da je persang ban pensngau ya kani saka central body hapo Shillong bahkan pressure government hakalor ka Megal House Megal House man hakanero idan su udan wi lokal jurnalis hangne te la cover hi ya kani ka Megal House ru te langba bai cover mai te na government ru nilayo ka impact na kiru kila pentip ba ka Megal House kiong hana kila yo ka jaka ni hajan po Shivji Nagar te kiong kin sa pleno lesi da kam kloi kala mande Desember lande da slam haki January na February kata ke jingkular chumki tingin ya pej ada kim pentri kam kata ngiru nakaling ka sengru ban sing in hap lek biang sopo Shillong ban pensngo biang ikane